Mani Germany ibua Germany country mabu Catalan ibua Germany jeng Baltic semen bu yang jeng tau pai ting bu wang ma Russia Catalan jeng lin bu Hoklin bu ngi bu jeng nasa Germany lanu iman jeng Hoklin hadau ba de leilak jeng nasa sunyang gi se ibu nginang Israel jeng Prime Minister Netanyahu ibua iman Hezbollah semen bu hadau ba militant group hadau ba phaulan kibu hadau ba terrorist lan de nau bu jeng na iman Syria lan pai semba mai na tamlak jeng na alam epa tambu na meng nang sa ibu nginang alo ba point ma UK hai anu Australia hang Canada ka imana hadau ba Philistine lan de recognize na meng bu aja sa Israel jeng Prime Minister Netanyahu ibu nginang siang jam anyai na UK lan na United Kingdom lan na hadau ba Hamas lan de singhengen ma jam ma phong ngo bu aja sa ibu nginang tau jeng na sa hangga jam bu si ma hadau ba Philistine ma ngo bu hadau ba NGOs group hadau ba group de iman singhengen jam ma phong bu son ngo siang hadau ba NGOs kai jam no Hamas abu Hamas woi balanda hadau ba nganu phango sinang tau jeng Israel lan na hadau ba UK lan do momeng bu ngau China tambu nginang mani America President Donald Trump ibua hadau ba Taliban lan de ima ibua hadau ba Bagram Air Base hadau ba Taliban se menbu katong ngonang America lengbu lin halak siang lin bu darak nyoi Air Station hadau ba America Donald Trump Taliban landa hadau yi kai si ibu nginang tau ji kema yuonga jemai bu yapan numana haulak se nyam sau bu nginang tau da Taliban woi balana jana yi bu Afghanistan woi balana jana yi bu Afghanistan na independent country jangwanang alau country lana iman de nyam sau bu de ye ji kema ja katok yi kai si bu de ins jana noi ins jana hoi menyi sa imana hadau pada jana yibu nginang America President Donald Trump ia Nobel Prize nyit tengoi tawlak wongpong aja sa ibu nginang hangnai si gema India hai Pakistan ni hokpo lakna tamnang gi si inang hadau ba trade war ka si inang phaile yang khai bu hadau ngau yu chai gema hadau sanction lakai lak tariff lakai lak si inang hakki bu kaya India hai Pakistan ni hadau ba Donald Trump kaya jengmai leng tam yang ge sa ibu nginang hadau ba ma lakna tampu country lan man hau ba nang mai jaya Kosovo hai Serbia ni Israel hai Iran ni Egypt hai Ethiopia ni Rwanda Congo ni hadau ba war lakna tampu wai sa ibu nginang tau jeng na sa Nobel Prize nyit ngoi phagam mai rak sa ibu nginang mani America President Donald Trump saudo buba ex President Joe Biden da yong yanau pe khaw ngai ngau bu nginang Joe Biden la nga ba ja si bu ngonang siang tiang ai nap chai ne ji yang bui sela ngon mu yang nga ba ki hai ngo bu ja jeng sa na te bu mi jeng haki lenglak mi do kamai tam lak se te bu ka da ye ji ja se Donald Trump yanau pe khaw ngau bu ngina Government of Nagaland ibua hadau ba reservation job reservation policy ma hadau ba de lerak jingna sa community le ngai bu nginang hadau ba community lerak jingna sa R Rama Krishna hadau ba government officer lang jangonang hadau ba woyang lekeng bok mong ma hadau ba reservation ta mai lerak jingna sa sokali da nyang tamyang ke siang sokali ibua hadau ba percentage ratio hisab da hadau ba job reservation na ngolak sa ibu nginang siang government ibua hadau ba reservation na policy central government yang state government ni ba ma hadau ba nyan sang bungonang hadau ba do jam lay yilak sa ibu nginang mani kota village pikhel ma hadau pikhel village ma ang mang li da phai colony de win bu jing na sa kada yong lang man bu ngin tau da hadau ba village council le hadau ba kada
haki win bu kada da yong meng action yalak se kongsil lan kaya hadoba nyam sau bu ngenang Kohima Municipal Council lan nei bua hadoba tupeko si kema kada hadoba si ka talap ki budi ibu ngonang hadoba yau bu tukalan license lekeng chamong ma yalak jingna sa inang hangnai se ima nei ibu na meng kema hadoba tupeko Nagaland mausin yau Kohima mausin yau hadoba kada ausin hangga anu hangga si bu hadoba monitor na meng olak jingna hadoba de chik tok lai olak jingna sa hadoba imana ibu ngerang siang hadoba yau lai bu do imana control na meng olak jingna sa hadoba trade license fai hadoba tobacco license fai langlak jingna sa imana nyanga tambu ngerang meni Pakistan Hoklen na iman country ma bu jingjada imana hadoba ma paulan loyang ngonang se te yang hadoda kepuma kada taban ngui tuyang ki se ibu nginang hadama siong bujenga 80% na hadama civilian kada public kada tuyang ki se inang